3 vuka smeštena u prihvatilište za pse u Pančevu moraće da se sele. Ali niko ne želi da ih uzme. Ni Nacionalni park Tara ne može im biti stanište jer to više nisu autohtone vrste. Već nekoliko godina u pančevačkom prihvatilištu za pse borave 3 vuka. Još dok su bili mali, doneo ih je bivši upravnik jer je želeo ovo mesto da učini što atraktivnijim. Sada su porasli i predstavljaju veliki problem jer se čuvaju u neadekvatnom i nedovoljno obezbeđenom prostoru. Mesto im nije u prihvatilištu, znači smatramo da nemamo dobre uslove za čuvanje vukova. Znači njima treba ipak veći prostor, mir, pošto ovdje iza nas postoji izgradnja i nova zgrada. Znači mi ne možemo tim vukovima da pružimo u potpunosti mir i potrebne uslove koje bi njima bile zadovoljavajuće. U javnom komunalnom preduzeću Higijena su voljni da prepuste vukove nekome ko ima uslove za njihove odgajanje. Zaposleni bi na mestu koje sad zauzimaju mogli da postave nove kaveze. U prihvatilištu su trenutno zbrinuta 104 psa i iako su popunjeni svi kapaciteti, životinje sada imaju mnogo humanije uslove za život. Na jednom manjem delu ostaje još da postavimo krov, ušuškali smo životinje i da im ne bude hladno, mada nam pogoduje ovo vreme i to je već jedan veliki korak napred. Životinje dobijaju hranu u granulama, čime se čuva njihovo zdravlje i smanjuju troškovi njihovog lečenja i opšte nege takvih životinja. Mesečno se sa pančevačkih ulica skloni oko 300 pasa. Kupljena je nova oprema za njihovo humano hvatanje. Da im je u prihvatilištu lepo, najbolje svedoči nekoliko primjera kada su se psi nakon udomljavanja sami vraćali. Iako je zaposlenima drago zbog toga, to im predstavlja i veliki problem, jer nemaju više gde da ih smeste.